Kedam tang thang ni phai ner kebar ni lakhain ko raisi Borjan constituency angkang Hidipi along ingdeng pharoi sira kret rock ke chok ru Samson sing Ingti Amahang kethek Arni pen pacheton dunsi ru Samson sing Ingti Akumlin kangpu pon Bangso long Karbiang Autonomous Council Surjo Rongphar KCSMI phu hum sing be KLA Kongchun Bang Onteron Borjan VDC Sonaram Singnar, Board Chairman Philip Teron, Jutangasong Borjan Hawar Amayamai Phu, Jana Singh Teron, Chunbang, Jana Singh Tokbi, Lapen Pregjam, Aluhiatum Chetong Pon. Lason si, Jai Meka Ting Pen Ada Porpai Troxy Pen Se, Arklisi Porpai Sir Kepen, Ru Samson Singh Ingti Akumlin, Surjo Rongphar Deng Pen Ing Pu Ponlo, Lapen Tirim Sitame Chingduk Ponlo. Adun Tu Porpai Kepen, Radamai Pike Paman Ponalong, Borjan Honsere Abitung Pen Mai Kangpu Alunjir Lun Ponlo Lapen Samson Singh Ingti Akaya Lamo Hirjir Paju Ponlo Lapen Ki Misen Pen Si Mai Sidami Pichun Ponlo Surjo Rongphar Pen Herangkia Thengno Ke Pachini Ponke Ru Samson Singh Ingti Akumlin Ke Pangni Lake Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department Pen Ru Samson Singh Ingti Lake Karbi Anglong District Nangke Palong Pi Abanglo Lasi Akinang Sot Adim Anke Alang Akumlin Kim Nangji Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Penta Bor Ipon Bom Lobuta Surjo Rongphar Pen Ningji Pon Ini bangsa Akumlin Ingti Pon lo asila bangsa Akumlin Kangpu along masih tongdun tung dak Karbi Jutangasong Maipu sing bi lapen tung Karbi Rame Kongchun Bang kai Onteron hari Onteron pensenglok dak penangan itu kepadu dak Hidipi hawararar la pensenglok modern hawarar napan stamil itu sonsi pijalo piniga ru Samson Singh tisi dak kewang nangki suno posili tum dak alhi sarpu tango bacu paluhi tango poyere tum apak konta langsung tek ponte alhi sarpu lo la ru Samson Singh tilo alang nangki suno alang sewang lelo ase kado itu an mangke pini kacitong dunuan po sila se kado kami pantame manpeng alhi pete lo aku Dilai Pen Bijorong Pi Karbing Long Lai